Evo, dobar dan. Evo još jedno javljanje sa filozofskog terena, zapravo na putu za teren. Danas ćemo pričati o tome kako nikad ne biste trebali prestati učiti. Jer to održava vaš mozak zdravim. Potiče osobni profesionalni razvoj te vam omogućuje da se prilagodite svijetu koji se neprestano mijenja. Imam ja, recimo, ujaka, Božo. On ima negdje 90 godina. I kad smo se sreli zadnji put, ima jedno godinu dana, on mene pita, kao šta učiš sad? A ja preko 50 već, a pita me kod idem u školu. A on i dalje radi. Nije u penziji, nego dalje čovjek radi. Intelektualno je moćan. I on ima, znači, to nešto usađeno što ga tjera da stalno uči, stalno nešto radi, stalno napreduje, nešto spoznaje. Kakav Alzheimer? To kod njega nema. Ja? A sad baš o tome onda želim pričati kad dođem do terena. Koliko je to kontinuirano učenje, ne samo da poboljšava pamćenje, potiče kreativnost, već otvara i nove prilike u životu i pomaže vam da ostanete relevantni, otporni, resilient u životu, tokom cijelog života. Ja? Pa ću to razložiti malo detaljnije kad ću baciti koju loptu u koš. Samo da dođem do terena. Evo ovdje vidite, trenutno hodam uz more. Na putu sam do terena. Tu u daljini vidite Oresund Bridge i neki stalno prolaze kontejneri, shipping. Inače čuo sam da taj jedan shipping po nekim studijama, jedan taj brod zagađuje ko 1.000.000 automobila. Nas se tjera da vozimo električna vozila, a ovi koriste ovaj najgore gorivo, toliko sumpora ode u tu atmosferu, čudo jedno. Ali šta ikog briga dok mi možemo jeftino onda kupovati stvari što nam dolazi iz Kine, jel? I svi ti proizvodi obiđu svijet jedno 10 puta prije nek se pojave na našim policama. To vam je ta globalizacija, čudo ekonomije, kako smo to sve zamislili, a na račun prirode, ja, koju uništavamo potrošačkim mentalitetom. Ali skrećem s teme, o tom mogu pričati drugi put. Pogledajte dokumentarac Freightened, kao freighter, ono što je kao freight, transport, ali isto tako kao frightened u smislu uplašen, jel? Prestrašen od groze koja se događa. Zanimljivo, mislim su to neki Francuzi napravili. Dobro, evo, mislim što, i kroz taj dokumentarac što ga pogledate nešto ćete naučiti, pa je zapravo dobro na ovu temu učenja, jel? Ok, nadam se da neće nikog biti na terenu, da ću moći zaigrat. Još sam htio napomenuti kako je studeni, evo sad je 15. studeni 2025. Prilično je hladno. Ne znam kako će biti igrati uopće košarku, ali je prekrasno, kao što vidite, plavo nebo, sunce, super je na vrijeme. Tako, moram ovo malo sad ubrzat, neću dugo danas. Kasnije mi dolazi jedan čovjek za auto, opet, za iznajmiti, pa se moram vratiti na vrijeme za to. Ok, sad ću uskoro do terena doći, pa počinjemo. Bok. Ja moram probat ponovo snimat ovo, jer ispalo mi sve mutno zadnji put. Šteta, lijepo sam pogađao, baš sam lijepo pogađao u koš. A šta ćete? A ništa, sad moram požuriti, izgubio sam dosta vremena. Ajmo početi prvo o kognitivnim i mentalnim zdravstvenim koristima učenja. Kao prvo, učenje održava mozak moštrim. Stvara nove neuronske puteve, nove moždane stanice i jača veze među njima, što poboljšava pamćenje i mogućnost rasuđivanja. Ja to volim usporediti sa, recimo, neki vas mozak nekakva zemlja, a vaše sposobnosti su
locirane u određenim predjelima, selima, gradovima u toj zemlji. I sad, ako stalno radite jedno te isto, idete od jednog grada do drugog, ponavljate taj zadatak non stop, uspostavit ćete jaku komunikacijsku neuronsku vezu od te točke A do točke B. Znači, signali će putovat velikom brzinom između ta dva grada na toj zemlji i vremenom ćete izgraditi sve veću, jaču cestu. Imat ćete autocestu između ta dva grada. I to su ti ljudi koji mogu onda super brzo napraviti jednu stvar. Oni su specijalizirali brzo i efikasno napraviti to jedno te isto jer su to napravili milion puta već. Ja? Ne moraju ni trepnut, već je napravljeno. Ali čovjek koji se stalno razvija, stalno istražuje, stalno nešto misli, on stalno gradi cestice između tih selca po vašoj zemlji i onda od A do B, od jednog mjesta do drugog mjesta može doći na 1000 različitih načina. Različitim putevima, raznim permutacijama, kombinacijama i onda vidite koliko je sve to povezano i steknete toliko novih spoznaja. Sposobni ste na kraju riješiti jedan te isti problem na mnogo različitih načina. Znači ne samo ići autoputom od A do B, nego možete krenuti okolnom cestom, zaobilaznicom, pa opet doći tamo. A možete zapravo doći negdje gdje je zapravo bolje i otkriti nešto novo. Eto, jedna tako metafora za razumijevanje što se događa u vašem mozgu s tim neuronskim putevima koji se stalno izgrađuju kad učite. Koliko sad fulam, znaš kako mi išlo lijepo prije, kakve suze lijepe. Onda treba reći da učenje usporava kognitivni pad. Znači odgađa pojavu stanja poput Alzheimerove bolesti. Još jedna nuspojava, dodatna dobrobit, a to je da učenje novih stvari može biti vrlo nagrađujuće u smislu da povećava vaše samopouzdanje, sprečava dosadu, potiče znatiželju i omogućava vam da živite jedan puno sadržajni život. Toliko što se tiče zdravlja, biologije i tih stvari. Mislim da fulam jer žurim sad puno nekako. Znači, toliko što se tiče tih stvari. Sad, profesionalno, stalno učenje otvara vrata novim prilikama. Kontinuirano učenje je ključno za profesionalni razvoj, za napredovanje u karijeri, prilagodbu novim tehnologijama, zahtjevima tržišta i tako dalje. Možda imate neki svoj biznis, jel? Pa je dobro da potičete inovacije, izlaganje sebe novim idejama, perspektivama. Onda ta sela što sam ih spomenuo, povezujete ih na nove načine, što vodi inovativnom razmišljanju rješavanja problema. A inovacija je velik ključ uspjeha u biznisu, profesionalno na tržištu. Jel? Znači biti onaj disruptor, što je popularno reći danas. Onda dalje, prilagođava prilagodljivost. Učenje vam pomaže da razvijete takozvani resilient, otpornost i za snalaženje u nepredvidljivoj prirodi života. Znači prilagođati se osobnim i profesionalnim okolnostima koje se stalno mijenjaju. Ajde ubaci jednu. Idemo sad još jednu dimenziju da pogledamo, a to je ona vaša osobna obogaćivanje vašeg života. Znači, učenje širi vaše horizonte, nove kulture, perspektive, novo razumijevanje svijeta vam daje i spoznajete život i svijet na novi način. Da se vidimo sličnih interesa koji također traže rast nova iskustva. Znači, recimo, učlanite se u neki klub, recimo fotografije, jel? Tu ćeš sad upoznati ljude, neke fotografe, slušati njihove pristupe, ideje, njihova razmišljanja, kako oni vide svijet. Gledat svijet kroz njihovu leću, kad kažem fotografija, jel? Leća.
čisto da se promijeni perspektiva opet fotografije, baš dobar primjer zapravo, što može biti vrlo zanimljivo. I onda vi rastete na taj način. Zatim, ono što je važno je da to učenje doprinosi ispunjenijem životu. To je ulaganje u sebe koje vam pomaže pronaći jasnoću, probuditi, što kaže, neću reći strast, nego volju, dati iskru u vašem životu kako bi izgradili bogatiji i smisleniji život. Nikad nemojte prestati učiti. Toliko za danas. Evo, moja trica za kraj obavljena. I jedan primjer, ja sam recimo sad počeo učiti C#. Govorim puno programerskih jezika. Od onih osnovnih basika još iz doba ZX Spectruma, Commodore 64 i tih stvari. Pa kasnije u srednjoj školi učio Fortran, Pascal. Kasnije na univerzitetu AML, to je onaj IBM-ov jezik za robote. Ideal od Ideasa za CAD/CAM language, više kao nekakav scripting. Onda sam iz interesa naučio sve ove HTML skripte i JavaScript i Java, ASP kad sam trebao raditi server side application za firmu, složio firmi website i tako. Onda s vremenom sam kasnije naučio Python, zato jer sam htio raditi video igrice u onom Godot game engine. A da ne kažem, još prije sam naučio sam C i C++, kupio neku knjigu na njemačkom, nije bilo tad YouTube i ne znam šta nekih, da neko da tutorial i to sve, morali ste učiti iz knjiga, čitati knjige, nisam mogao naći knjigu, kupio knjigu na njemačkom da naučim C++ za Windows. I sad zadnje rekao, ajde naučim taj C#, raditi malo u tom Visual Studio i tako. I evo, jučer sam složio svoju prvu aplikaciju. A zašto sve to? Mislim, ne znam hoću li doživotno imati ovaj posao koji radim. Možda će mi trebati za CV za neki novi posao. A opet možda će mi pomoći da radim remotely, mogu programirati odakle god hoću. Mogu otići na one Kanare, živjeti tamo i programirati. Samo moram naravno naći neke veze da mi nabace posao i tako. Treba dalje biti socijalno. Ali to je u principu konstantno učenje, konstantna znatiželja, konstantno širenje svojih vidokruga, horizonta, ali i socijalnih interakcija, svojih socijalnih veza. To vam čini život bogatijim, ljepšim, zanimljivim. Cijeli taj ples života je puno ljepši, što je bogatiji dekor u tom svem, u tej sceni na kojoj plešete, da tako kažem, metaforički, i što imate veći broj različitih plesnih pokreta koje znate ubaciti u taj ples. Eto, jedna takva metafora za kraj. Tricu bacio, do sljedeći put. Studeni je super hladno, prsti su mi promrzli. Danas je 15. studeni, sredina studenog i baš se dobro zove studeni. Ali je prekrasan dan. Do sljedeći put. Previše pričam, imam auto za iznajmiti. Bok.